Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko 30% by'abamotari bakora impanuka baba banyoye ibiyobyabwenge. Abaturage bo mu karere ka Rulindo barasaba abadepite kubashakira akazi. Naho mu karere ka Ngororero umusore w'imyaka 23 afunzwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 5. Monisco yafunze ibirindiro byayo bibiri muri Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Monisco iri gufunga ibirindiro ariko abarundi bo bohereje abandi basirikare bo kugota Minembwe. Ambasade ya Sudani y'Epfo muri Kenya yafunzwe kubera kutishyura ubukode. Abayobozi bakuru babiri ba BBC beguye kubera kubeshyera President Trump. USAID yashinjwe uruhare mu guhirika ubutegetsi bwa Bangladesh. Ni mu gihe OTAN yo yateguye ingabo 800 zo guhangana n'Uburusiya. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya company Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi company yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Mbaye kazi muri aya makuru arambuye mugiye kugezwa nanjye Jean de Dieu Kanijabo. Duhere kuri ivuga ko abayobozi b'amashuri makuru ya gisirikare muri Afurika bateraniye mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere u Rwanda rwakiriye inama y'abayobozi b'amashuri makuru ya gisirikare muri Afurika. Inama biteganyijwe ko izasozwa ku itariki ya 12 z'uku kwezi. Iyi nama afite insanganyamatsiko igira iti ejo hazaza amahugurwa n'amasomo ya gisirikare muri Afurika, gukuraho icyuho cy'ikoranabuhanga. Inama y'abayobozi b'amashuri makuru ya gisirikare muri Afurika ni ihuriro riba buri mwaka rigamije guteza imbere ubumenyi, amahugurwa n'iterambere ry'umwuga w'abasirikare. Iyi nama inafasha mu guteza imbere ubufatanye, guhuza imikorere n'ubufatanye hagati y'amashuri makuru ya gisirikare yo muri Afurika. Ni inama yateguwe n'ingabo z'u Rwanda, ikaba ari urubuga rwo gushimangira ubufatanye bwo ku mugabane mu by'amahugurwa ya gisirikare ndetse no kwagura imitekerereze. Izafasha kandi mu guteza imbere ubushakashatsi n'udushya mu myigishirize ya gisirikare hagamijwe gukuraho icyuho cy'ikoranabuhanga mu guhangana n'ibibazo bigenda bivuka ku rwego mpuzamahanga n'akarere. Abitabiriye inama baraganira ku mahirwe yo gushyiraho ibyemezo n'uburyo bw'imikoranire buhuriweho bugamije gukomeza ubufatanye mu mahugurwa n'imyigishirize ya gisirikare. Iyi nama yitabiriwe n'abayobozi b'amashuri makuru ya gisirikare yo muri Afurika, urwego rushinzwe umutekano n'amahoro mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, inzobere mu bya gisirikare, abafatanyabikorwa mu bya gisirikare n'abahanga mu by'umutekano w'akarere. Kwakira inama bigaragaza umuhati w'ingabo z'u Rwanda wo guteza imbere ubufatanye mu bya gisirikare ku rwego rwa Afurika ndetse no guteza imbere imyigishirize n'amahugurwa mu by'umutekano ku mugabane. Ibibazo bya tekinike byatumye umuriro ubura hafi mu bice byose by'igihugu. Urwego rushinzwe ingufu mu Rwanda REG rwiseguye ku bakiriya barwo nyuma y'uko amashanyarazi agiye mu bice bitandukanye by'igihugu ku mugoroba w'ejo. Umuriro wagiye hagana saa 12:50 z'umugoroba, bigaragara ko usa n'uwagiye hafi mu gihugu hose. Mu turere twa Kayonza, Huye, Rubavu, Gisagara, Nyamagabe, Muhanga, Musanze, Kamonyi, Rwamagana, Bugesera ndetse n'ahandi, bose bagaragaje ko umuriro wagiye. Mu kwisegura REG yagize iti bakiriya bacu tugize ikibazo tekinike gitumye uduce tumwe tubura umuriro. Turimo gukora ibishoboka byose ngo ugaruke vuba mutwihanganire. Murakoze. REG yavuze ko umuriro wagiye mu duce twinshi tw'igihugu, isaba abafatabuguzi kuba bihanganye gato, abatekinisiye bayo bakabikurikirana. Uko kwisegura ariko ntikwakiriwe kimwe n'abaturage. Uwitwa Harerimana kuri X yagize ati ubundi muri iki kinyejana ari ibintu bibiri bitakagombye kuba bikiri ikibazo: amazi n'umuriro. Rwose uzajya ahabwa kuyobora kimwe muri ibyo bigo ajye yitwararika kutadusebya. Mugenzi we witwa Mwiza Aime yagize ati mugire vuba rwose bikemuke batatu nigira mu nzira.
Mu kwezi kwa 9 uyu mwaka umuyobozi mukuru wa Societe y'u Rwanda ishinzwe ingufu REG Engineer Armazingiro yagaragaje ko hari gushyirwa imbaraga mu gukemura ibibazo bikomeje kugaragara by'ibura rya hato na hato ry'umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu. Nabwo ikibazo cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi cyari kimaze iminsi bitewe n'impamvu zitandukanye. Icyo gihe yagize ati impamvu zitera ibura ry'amashanyarazi ziratandukanye. Ahanini bituruka ku miyoboro y'amashanyarazi igize ikibazo gituma ivaho cyangwa se bikaba byava ku igabanuka ry'amashanyarazi ishobora guturuka ku kibazo cyaba ku nganda ziyatanga. Iyo bibaye rero twihutira kubikemura kugira ngo umwanya amashanyarazi ashobora kumara ataragaruka ugabanuke. Bishobora ariko no guterwa n'imirimo itandukanye nk'iyo gusana imiyoboro cyangwa kuyagura. Iyo hari imirimo iteganyijwe byo tubimenyesha abafatabuguzi imbere kugira ngo babyitegure. Yavuze ko hari ingamba zihuse kuri ibyo bibazo bikunze kugaragara muri ibi bihe zirimo kumenyesha abafatabuguzi iyo hari ikibazo kibaye gituma haba ibura ry'amashanyarazi. Hari kandi imirimo itandukanye ikorwa mu rwego rwo kubungabunga no gusana imiyoboro n'inganda z'amashanyarazi kugira ngo ikumire impamvu zibitera. Urwego rw'ingufu mu Rwanda rwateye imbere ku buryo bugaragara. Nko mu 2000 bagerwaga n'amashanyarazi bari 2%, mu 2010 bari 10%, ariko uyu munsi u Rwanda rugeze kuri 85% by'abagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko 30% by'abamotari bakora impanuka baba banyoye ibiyobyabwenge. Polisi y'u Rwanda yavuze ko mu bitera impanuka zo mu muhanda harimo kuba hari abagitinyuka gutwara moto banyoye ibisindisha, igaragaza ko 30% by'abatwara moto bakora impanuka baba banyoye ibisindisha. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yabitangarije mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma y'igikorwa cyo gutangiza ubukangurambaga bwo kwirinda impanuka bwiswe Turindane Tugereye Amahoro. ACP Rutikanga yavuze ko nibura buri cyumweru mu gihugu hose polisi ifata abantu bari hagati ya 15 na 20 batwaye banyoye ibisindisha, ibyerekana ko amasomo y'umutekano mu muhanda akwiriye gukomeza kwigishwa. Imibare ya Polisi y'u Rwanda yo mu 2024 yerekana ko muri uwo mwaka mu Rwanda habaye impanuka 2022 zica abantu 1047. 34% byabo ni abanyamaguru, 27% ni abari bari kuri moto, naho 23% ni abari bari ku magare. ACP Rutikanga avuga ko mu mpanuka zikomeye ziheruka inyinshi zatewe n'ubusinzi kuko ashingiye ku bamotari abagera kuri 30% usanga baba batwaye banyoye ibisindisha. Atariko mu mpanuka 10 z'abamotari ari igihe usanga 3 baba banyoye ibisindisha. Mu bipimo twagiye dufata mu batwara imodoka nini, bisi nto n'inini, nta mushoferi duheruka gufata atwaye yanyoye ibisindisha. Ugereranyije no mu karere u Rwanda ruherereyemo nicyo gihugu cyagabanutsemo impanuka cyane kuko zigeze kuri 6.6 ku binyabiziga 100,000. Ni mu gihe muri aka karere ruherereyemo usanga ari 20 ku binyabiziga 100,000. Polisi y'u Rwanda yibukije buri wese ukoresha umuhanda ko ari inshingano ze mu kurinda mugenzi we azirikana amategeko, ibyapa, ibirango n'amabwiriza agenga umuhanda. Uburenganzira bwo gutambuka mbere ni butanga umutekano ungana n'100% ku mpanuka, akaba ariyo mpamvu bisaba kubanza gushishoza. Ngoma yahize utundi turere naho Ruhango izi nyuma mu bipimo by'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Umushakashatsi Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamuritse ku gipimo cy'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda mu mwaka wa 2025 yerekanye uburyo uturere dukurikirana mu bipimo by'urwo rwego. Akarere ka Ngoma kaba ka mbere mu gihe indongozi za Ruhango zaje ku mwanya wa nyuma. Muri rusange ibi bipimo bihagaze neza kuko ishusho rusange igaragaza ko muri uyu mwaka ubudaheranwa buri ku mpuzandengo ya 90.8% mu Rwanda. Mu turere 30 tw'u Rwanda utugera kuri 16 dufite ijanisha ry'igipimo cy'ubudaheranwa kiri hejuru ya 90. Akarere ka Ngoma niko kaza ku isonga mu kugira igipimo cy'ubudaheranwa kiri hejuru ko gafite 93.9%, hagakurikiraho Muhanga ifite 93.6%, Rwamagana ifite 93.4%, Kayonza 92.9%, naho ku mwanya wa gatanu hari akarere ka Huye na 92.7%. Uturere tuzi inyuma mu gipimo cy'ubudaheranwa mu 2025 ni Burera ifite 89.1%, Rulindo 88.8%, Nyabihu 87.9%, Nyamasheke 87%, akarere ka nyuma kakaba ari ka Ruhango gafite 86.4%. Mu gihe ubudaheranwa buri kuri 90.8%, igipimo cy'ubumwe bw'Abanyarwanda cyo kigeze ku kigero cya 95.3% muri mwaka wa 2025. Dukomereza amakuru Rwamagana, inzoga zashyirwaga mu rusenda n'itabi z'agaciro ka miliyoni 16 zamenwe. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bufatanyije n'abaturage bwamenye inzoga za miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda z'uruganda ruherutse gutahurwa kwaho gukora inzoga zikozwe mu bitoki ahubwo rukora izikozwe mu rusenda, itabi, isabune ndetse n'ibindi bitandukanye. Ku itariki ya 4 z'uku kwezi nibwo ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bufatanyije n'inzego z'umutekano na Rwanda FDA basuye uruganda rwitwa Agahebuzo Drinks Processing ruherereye mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Nsinda, basangaho kwenga inzoga zikozwe mu bitoki bo bakoresha ibindi. Mu byo basanze bakoresha mu kwenga izo nzoga harimo urusenda ruseye, itabi ry'ibibabi biseye, amajyane, alcohol ya etanolo, isabune, umusemburo wa pakimaya, flavor izana impumuro nk'ibitoki cyangwa inanasi ndetse n'ibindi byinshi. Ubuyobozi bwahise bufungura uruganda, bamwe mu bakozi barwo batabwa muri yombi, abandi baratoroka barimo na nyirarwo.
abayobozi b'akarere ka Rwamagana ku bufatanye n'abaturage bamenye inzoga zasanzwe muri uru ruganda zifite agaciro ka miliyoni 16, abaturage bongera gusabwa kwirinda kunywa inzoga batazi neza. Umwe mu bahoze bakora muri uru ruganda yavuze ko bagitangira bengaga ibitoki bike bakabivanga n'isukari bagakoramo inzoga, ariko nyuma y'amezi 3 gusa ibitoki ngo byahise bihagarara. Atura uruganda nkirugeramo nahageze bazana ibitoki tukabitonora, hari imivure abantu bakenga umutobe tukawuteka wamara icyumweru ukavangwa mu zindi nzoga, kandi twayungururaga ibindi bintu tukabivanga na wa mutobe ku buryo wumva ko ari urwagwa, ariko nyuma ibitoki nibyongeye kugaruka byahise bihagarara. Gatera Celestin utuye mu mudugudu wa Kibare yavuze ko inzoga zakorwaga n'uru ruganda abantu benshi bazinywaga cyane bitewe nuko zatumaga basinda vuba. Yavuze ko batunguwe nuko inzoga banywaga zakorwaga mu itabi, isabune n'ibindi bintu bitemewe. Mbonye umuvunyira Jab umuyobozi w'akarere ka Rwamagana yasabye abaturage kwirinda kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge kuko zibagiraho ingaruka, abasaba kunywa inzoga zizwi zemewe cyangwa se izo biyengeye bazi neza ibirimo. Irurindo abaturage basabye abadepite kubashakira akazi. Abaturage mu karere ka Rulindo baturiye ibirombe byo mu y'agaciro basabye abadepite kubafasha kuhashyira ibindi bikorwa bitanga akazi mu kurwanya bishora mu bucukuzi butemewe. Mu ngenda abadepite bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko bari kugirira hirya no hino mu turere ubwo basuraga akarere ka Rulindo, babwiwe n'abaturage ko abazwi ku mazina y'imparata, abapari n'abandi bashaka amabuye y'agaciro birirwa batengura imisozi yo mu mirenge ya Masoro na Shyorongi n'ahandi bahanganye n'abashinzwe umutekano. Mu mwaka ushize mu karere ka Rulindo mu murenge wa Masoro abantu 21 bahitanywe n'ubucukuzi butemewe n'ibirombe, mu gihe kugeza ku itariki ya 13 z'ukwa munani uyu mwaka hari yamaze gupfa abandi bantu 7 mu buryo nk'ubu. Abadepite bamaze kumva ibyo bibazo babajije abaturage icyo batekereza nk'umuti wabafasha, maze abaturage bagaragaza ko ahanini igituma ubucukuzi butemewe butizwa umurindi ari uko muri ibyo bice babona nta kandi kazi gahari gashoboka ko gukora. Safari Evariste umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu karere ka Rulindo yavuze ko gushakira akazi urubyiruko ari kimwe mu byakemura ubucukuzi butemewe. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyiri Judith nawe yiritse abadepite ko hari ikibazo cy'ibirombe bituranye n'abantu ibindi bikaba munsi y'ingo. Habaruwe ingo zigera ku 1551 ziri muri ibyo byago kandi zitarimurwa. Depite Uwingaba Solange yavuze ko ibyo byifuzo by'abaturage babyumvise bakaba bagiye kubiyungurura nabo bakabigeza mu nzego bireba. Ati twabyumvise kandi iyo twaje tuba tugira ngo tuganire n'abaturage twumve ibyifuzo byabo, natwe tuzasubira inyuma turebe ibifite ishingiro tunabiganire n'inzego zibishinzwe. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe mine petrol na gaze kigaragaza ko akarere ka Rulindo kaza ku mwanya wa 3 mu gukorerwamo ubucukuzi butemewe bwinshi mu Rwanda. Dukomereza amakuru Musanze aho basaba kubarurirwa imitungo yangijwe n'imihanda yaciwe mu masambu yabo. Abaturage bo mu murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze baravuga ko bari mu gahinda batewe nuko imashini zashyizwe mu masambu yabo mu rwego rwo gukora imihanda y'iterambere zabangirije imyaka, ibiti by'imbuto ndetse n'inzu, nyamara nibahabwa ingurane. Bavuga ko ubuyobozi bwabemereye iterambere binyuze mu mihanda, ariko uko bikorwa biri kubasiga mu icuraburindi kuko batabaruwe cyangwa ngo bahabwe ingurane. Ikindi kibazo ngo na amafaranga 350 basabwa kuzishyura imashini zakoze imihanda mu mitungo yabo. Uwitwa Tereza ufite imyaka 85 avuga ko imashini zaje zica umuhanda mu muri imyaka y'nk'ibirayi, ibigori n'amasaka n'ibiti by'avoka. Ati baje bavuga ko bagiye gukora umuhanda batangira guca mu mirima yacu batabanje kutubwira igihe cyangwa uko tuzishyurwa. Ibirayi byari biteye neza barabirimbuye byose. Tekereza ko bantemeye ibiti by'avoka 10. Sinshoboye kujya guca inshuro, nifuza ko bampa ingurane. Bizimana Damascene bavuga ko inzu ye n'ubwiherero byasenywe n'imashini ariko kugeza bakaba nta ngurane arahabwa, nta n'uwaje kumubarira imitungo ye. Mukunda ufite Philomene umubyeyi w'abana 5 avuga ko bakomeje gusabwa gutanga amafaranga y'imashini ngo kuko umuhanda wazamuye agaciro k'amasambu yabo. Ati batubwiye ko tugomba gutanga 350 kugira ngo twishyure imashini zakoreye hano, ariko se umuntu wabuze naho kuri funguro yabona ayo mafaranga ati ntiturwanye iterambere ahubwo turasaba ko ritatwica. Niba umuhanda ari w'iterambere ntukwiriye kudusiga mu gahinda no mu bukene. Uwanyirigira Clarisse yemera ko hari imihanda iri gukorwa mu mirenge irimo Kimonyi, ariko agasobanura ko ari itandukaniro hagati yaho kubaka site naho kubaka imihanda isanzwe. Ati iyo hakorwa site abaturage basabwa gutanga ubutaka bwabo kugira ngo hubakwe ibikorwa by'iterambere birimo n'imihanda, ariko uwangirijwe ibikorwa remezo nk'inzu, ubwiherero, imyaka, ibiti by'imbuto arabarurirwa gahabwa ingurane. Ku bijyanye n'amafaranga y'imashini asabwa abaturage yavuze ko 350 ajya yishyurwa n'abaturage bafite ubushobozi kuko ngo iyo mihanda ibije kongerera agaciro amasambu yabo. Ati na amafaranga ajya kuri ba rwiyemezamirimo bakoze imihanda, ariko ntabwo abaturage badafite ubushobozi bashyirwaho igitutu cyo kuyatanga. Abaturage basaba ko mbere yo gushyirirwaho ibikorwa remezo ahabanza gukorwa igenagaciro ry'imitungo yabo, bityo buri wese agahabwa ingurane ikwiye. Mu karere ka Ngororero afunzwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 5. Umusore w'imyaka 23 mu karere ka Ngororero afunzwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 5. Amakuru agera ku kinyamakuru igihe avuga ko uyu musore yatawe muri yombi ku itariki ya 7 z'uku kwezi mu murenge wa Gatumba mu kagari ka Cyome mu mudugudu wa Birambo.
icyaha uyu musore akekwaho cyabaye ku itariki ya 4 z'uku kwezi ubwo umubyeyi w'umwana yari agiye guhinga asiga umwana wamujyanye ku ishuri. Umwana atashye saa sita asanga nyina atarava guhinga. Uyu mwana yagumye mu gipangu baturanyemo n'uyu musore, undi aramufata amujyana mu nzu ye amuha ibiryo, ari nabwo bikekwa ko yamusambanyije. Nyina y'uyu mwana ubwo yari agiye kumukarabya ku mugoroba yabonye ibisebe ku gitsina, amubajije amubwira ko uwo musore yamuhaye ibiryo nyuma akamusambanya. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero Nkusi Christophe yagize ati nibyo ko kuri ya musore w'imyaka 23 yafashwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 5 yashyikirijwe inzego zibifite mu nshingano mu gihe iperereza rikomeje. Meya Nkusi yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda ingeso mbi zangiza abana b'igihugu, asaba ko ahagaragaye ikibazo nk'iki bakwiriye gutanga amakuru ku gihe kugira ngo ahohotewe ahabwe ubufasha bwihuse ndetse uwabikoze ashyikirizwe ubutabera. Uyu musore kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gatumba mu gihe iperereza rigikomeje. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07-45-36-48-03 cyangwa 07-89-88-0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rw. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu@iremetravel.rw. Makuru avugwanze y'u Rwanda, Monisco yafunze ibirindiro byayo bibiri biri muri Turi. Abakozi ba societe civile n'abayobozi gakondo muri Turi barahamagarira guverinoma ya Kongo kwihutisha gahunda yo kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro mbere yo gufunga ibirindiro by'ingabo za Monisco biteganyijwe mu mpera z'uku kwezi mu duce twa Pamitu Ame na Mbulubu muri teritwari za Jugu na Mahagi. Iki cyifuzo cyatanzwe nyuma y'ubutumwa bw'isuzuma bwakozwe na Monisco ku itariki ya 6 z'uku kwezi. Babona ko kwamburwa intwaro ari ngombwa kugira ngo hirindwe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byose bishobora kubangamira iterambere rimaze kugerwaho nko bitangazwa na Radio Okapi. Kuba ingabo z'umuryango wayo mugizishinzwe kubungabunga amahoro mu gihe cy'imyaka 7 ngo byabafashije kugarura umutekano mu turere kuva kera twibasiwe n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, byoroshye itahuka ry'ibihumbi by'abavanywe mu byabo, kongera ibikorwa by'ubuhinzi n'ubukungu ndetse n'imibereho myiza mu baturiye amasoko nk'irya Ame akurura abarenga ibihumbi 10 buri cyumweru. Cyakora abayobozi ba grupoma za Pamitu Ame na Mbulubu bagaragaza impungenge z'uko izo nyungu zizagumaho nyuma yo gufunga ibirindiro bya Monisco, bagashimangira ko kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro ari ngombwa kugira ngo amakimbirane areke kwiyongera. Monisco yijeje ko ibyahoze ari ibirindiro by'ingabo zayo bizegurirwa igisirikare cya FARDC kikazahashinga ibirindiro kugira ngo kiharindire umutekano. Mu gihe Monisco irimo iva mu birindiro muri Turi, Uburundi bwo bwohereje abandi basirikare bo kugota Minembwe.
umutwe wa twirwaneho urashinja leta y'u Burundi kohereza batayo ebyiri z'ingabo z'icyo gihugu mu misozi ya Fizi, Mwenga na Uvira muri Kivu y'Amajyepfo mu mugambi wo kugota Minembwe no gukorera jenoside abanyamurenge. Nibyatangajwe na Colonel Ndakize Welcome Kamasa, umuhuzabikorwa wa twirwaneho uvuga ko ingabo z'u Burundi FARDC, Maimai na FDLR bakomeje gukorera abaturage ibikorwa bya kinyamaswa. Colonel Kamasa avuga ko batayo ebyiri z'ingabo z'u Burundi hamwe na batayo y'ibihumbi 3,303 ya FARDC zasanze izindi zikambitse ahitwa Point Zero mu irembo rikuru ryerekeza mu Minembwe. Izo batayo ngo zizwi ubugome bukabije zageze muri Fizi zikoresheje amato atwara abantu ya gisirikare mu kiyaga cya Tanganyika. Avuga ko izi ngabo zahasanze batayo zirenga 10 z'abarundi muri iyo misozi zikaba zikomeje kugaba ibitero ku mirongo myinshi y'urugamba kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Ati leta ya Kongo irabahemba, yabahaye akarere, ubu nibo bayoboye. Abarundi nibo bakoresha inama, nibo batanga amabwiriza abantu bagenderaho, no kuvuga ngo nibo bakora nka leta. Abo basirikare bose ubutegetsi bwa Ndayishimiye na Tshisekedi barunze mu misozi miremire bayobowe na Brigadier General Amuri Chivili, komanda y'ibikorwa bya Sokola 2 muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero by'iryo huriro ngo byahitanye abasivile benshi kandi byatumye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bahunga ko karere nk'uko Colonel Kamasa bivuga. Twirwana bivuga ko ingabo z'u Burundi muri ibyo bice ziyobowe na Brigadier General Ponsier Hakizimana, Brigadier General Michel Ndenzako, Brigadier General Jean-Luc Habarugira na Brigadier General Desire Manirakiza. Uyu mutwe uvuga ko kongera ingufu kw'ingabo z'u Burundi mu misozi miremire ari ikimenyetso cy'ubufatanye bwa gisirikare mu bikorwa byo kurimbura abanyamurenge. Ngo bishimangira kandi imikoranire y'izo ngabo n'imitwe yitwaje intwaro irwanya abatutsi n'abanyamurenge irimo Maimai, Wazalendo na FDLR. Museveni yaburiye abanyakenya binjiye muri Uganda bigize inzobere mu myigaragambyo. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yemeje ko abanyakenya babiri binjiye muri Uganda gushyigikira Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine mu bikorwa byo kwiyamamaza bamaze kurekurwa nyuma yo gufungwa iminsi 38 bashinjwa guteza imyivumbagatanyo. Abo banyakenya babiri ni Bobo Njagi na Nicholas Oyo bageze muri Uganda mu kwa 9 uyu mwaka bashaka gushyigikira Bobi Wine uri mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora Uganda mu matora ateganyijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha. Tariki ya 2 z'ukwa 10 abo banyakenya babiri baje gutabwa muri yombi n'abagabo bambaye imyenda ya gisirikare mu gace ka Kila mu karere ka Wakiso. Mu kiganiro Perezida Museveni yagiranye n'urwego rw'itangazamakuru rwa Uganda yavuze ko abo bagabo bashinjwa guteza imyivumbagatanyo kandi ko bamaze kurekurwa ndetse bagashyikirizwa ambasade ya Kenya muri Uganda. Ati muri Uganda dufite ubutasi bukora neza. Hari abanyakenya babiri twataye muri yombi. Bamaze igihe hano ndabazi nubwo ntibuka amazina yabo. Baraje bakorana n'itsinda rya Kyagulanyi bigize inzobere mu myigaragambyo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi yatangaje ko kurekurwa kw'abo basore byanyuze mu biganiro bya diplomasi hagati ya Kenya na Uganda kandi ko ari intambwe ibanziriza kubasubiza iwabo. Nyuma kurekurwa abo basore bombi bavuze ko banyuze mu bihe bitoroshye aho bari bafungiye mu kigo cya gisirikare cya Kasenyi giherereye Entebbe kuko ngo bakorewe iyicarubozo aho Ngagi avuga ko yamaze iminsi 14 atarya. Ni mu gihe ari ku gisirikare cya Uganda tariki ya 22 z'ukwezi gushize cyari cyasohoye itangazo rivuga ko babagabo batafungiwe muri kasho yose ya gisirikare muri Uganda. Inzego z'umutekano za Uganda zivuga ko abatabwa muri yombi baba barimo gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko birimo guteza imyivumbagatanyo no kurwanya inzego, ariko ishyaka NUP rivuga ko ibi byose bikorwa ku mpamvu za politike. ICC yo yemeje ibyaha 39 by'intambara bishinjwa Joseph Kony. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha International Criminal Court rwemeje ibyaha 39 by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu bishinjwa Joseph Kony, umuyobozi w'umutwe wa Lord Resistance Army urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Kwemeza ibi byaha ni intambwe ikomeye mu rubanza rumaze imyaka irenga 20 ruregwamo Joseph Kony. Joseph Kony akurikiranwa ibyaha bitandukanye birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu, ihohotera rishingiye ku gitsina, kwica abasivile ku bushake, kwinjiza abana mu gisirikare n'ibindi bitandukanye bivugwa ko yakoze hagati ya 2002 na 2005. Urukiko rwemeje ko hari impamvu zifatika zigaragaza ko Joseph Kony yagize uruhare rukomeye mu byaha byakozwe yaba kubikora ubwe cyangwa binyuze mu bandi. Abacamanza banze ubusabe bw'abavoka bashyiriweho Kony basabaga ko icyo cyemezo cy'iyemezwa ry'ibyaha cyasubikwa, bavuga ko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha bihagije ngo urubanza rukomeze. Icyemezo cy'urukiko gitanga uburenganzira bwo gukomeza urubanza nubwo amategeko mpuzamahanga abuza kuburanisha umuntu adahari, bikaba bivuze ko Joseph Kony agomba gufatwa akagezwa imbere y'urukiko kugira ngo urubanza rutangire. Ibiro by'ubushinjacyaha byavuze ko mu gihe Joseph Kony yaba afashwe ashobora guhita aburanishwa kuri ibyo byaha, bishimangira ko ibikorwa byo gushakisha uyu mugabo w'imyaka 64 bikomeje. Iki ni icyemezo cyakiriwe neza n'abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abagizweho ingaruka bamaze igihe kinini basaba ubutabera ku byaha byakozwe na Lord Resistance Army. ICC yagaragaje ko iki cyemezo kigaragaza umuhate wayo gukurikirana abakoze ibyaha bikomeye nubwo baba bamaze igihe kinini bihisha. Umutwe wa Lord Resistance Army washinzwe mu mpera z'1980 ugamije guhirika ubutegetsi bwa Uganda, ukaba waragabye ibitero mu majyaruguru ya Uganda mu gihe cy'imyaka hafi 20 ishize, wica abantu bagera mu bihumbi 100, abarenga miliyoni bakurwa mu byabo nk'uko imibare y'umuryango w'abimbyi bigaragaza. Muri Tanzania umunyamabanga mukuru wungirije wa Chadema yafashwe mu gihe hashakishwa abandi 9.
Igipolisi cya Tanzania cyataye muri yo muri muyobozi mukuru mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema, maze abayobozi bavuga amazina y'abandi 9 bashakishwa kubera imyigaragambyo yakurikiye amatora ya Perezida wa Repubulika. Ishyaka Chadema namwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko abashinzwe umutekano muri Tanzania bishe abantu barenga 1000 mu myigaragambyo yakurikiye amatora Samia Suluhu yegukanyemo insinzi. Guverinoma yavuze ko iyo mibare ari ugukabya ariko ntiyatanga umubare w'abantu yemera ko bapfuye. Chadema yavuze ko umunyamabanga mukuru wayo wungirije Amani Golugwa yatawe muri yombi na polisi. Polisi yavuze ko Golugwa amwe n'abandi bantu 9 bashakishwa mu rwego rw'iperereza ku mvururu zadutse mu matora nyuma y'umunsi umwe ubushinjacyaha bushinja abantu 145 icyaha cyo kugambanira igihugu. Mu kwezi kwa kane Tundu Lissu umuyobozi mukuru wa Chadema yashinjwe kugambanira igihugu kandi ahizwa mu matora amwe n'undi mukandida w'irindi shyaka. Ibyatumye haduka imyigaragambyo ikomeye muri Tanzania, abigaragambye bakavuga ko aya matora atabaye mu mucyo no mu bwisanzure. Mu bashakishwa rero ngo batabwe muri yombi arimo umunyamabanga mukuru wa Chadema John Mnyika n'umuyobozi ushinzwe itumanaho mu ishyaka Brenda Rupia nk'uko byatangajwe na polisi ya Tanzania. Ambasade ya Sudani y'Epfo muri Kenya yafunzwe kubera kutishyura ubukode. Ambasade ya Repubulika ya Sudani y'Epfo muri Kenya yafunzwe nyuma yo kwitabashije kwishyura ubukode bw'amezi menshi. Abakozi b'ambasade babwiye radio Tamazuji yo muri Sudani y'Epfo ko yafunzwe kuwa gatanu biturutse ku cyemezo cya nyirinzu wavuze ko afitiwe amadeni y'ubukode amaze igihe atishyurwa. Umwe mu bakozi b'ambasade yagize ati nyirinzu yaje kuwa gatanu afunga inyubako zose za ambasade, bizaguma bimeze gutyo kugeza igihe guverinoma iri Juba izabigiramo uruhare. Yakomeje avuga ko ambasade imaze hafi umwaka wose itishyura ubukode kandi ko ubukode bwa buri kwezi bungana na $1,200,000 y'amashiringi ya Kenya, arenga $13,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Ambasade ya Sudani y'Epfo iherereye mu gace ka Kilimani mu mujyi wa Nairobi, ikorera muri Kenya kuva iki gihugu cyabona ubwigenge mu 2011. Amakuru avuga ko ambasaderi wa Sudani y'Epfo muri Kenya Anthony Louis Kony muri iki gihe ari Juba ategereje amabwiriza mashya ava muri guverinoma ye. Iyi ambasade ifunzwe mu gihe hashize amezi 2 gusa Perezida Kiir atanze amabwiriza yo kugabanya abakozi bakorera muri za ambasade n'ibiro bihagarara igihugu mu mahanga hagamijwe kugabanya amafaranga akoreshwa n'izo nzego za diplomasi. Nyuma y'ifungwa ry'iyi ambasade, abayobozi b'imiryango itegamiye kuri leta muri Sudani y'Epfo bagaragaje ko ari ibintu biteye isoni, basaba guverinoma kugira icyo ikora ngo ambasade yongere gukora. Imidugararo y'amatora muri Cameroon yo yatumye ibiciro muri Centrafrica bizamuka. Kubera ko Centrafrica ari igihugu kidakora ku nyanja, ibibazo bya politike birutse kuvuka muri Cameroon, igihugu kifasha kubona ibicuruzwa byinshi, byatumye ibiciro ku masoko y'Ibangi n'ahandi bizamuka. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa ivuga ko imidugararo yakurikiye amatora ya Perezida wa Repubulika muri Cameroon ariyo yateye iryo zamuka. Ku rundi ruhande leta yo ishinja abacuruzi kugundira ibicuruzwa kugira ngo bazabigurishe kuri menshi, ibyinshi nimara gushira ku isoko. Leta kandi ivuga ko nubwo ari uko ibintu byifashe, iri gukora uko ishoboye kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Perezida w'ihuriro riharanira uburenganzira bw'abaguzi bitwa Roch Bisengwe asaba ubuyobozi bw'igihugu kubyinjiramo vuba bakareba uko ibintu byajya ku murongo. Muri Gabon agiye gutangira urubanza rw'umugore we wari perezida n'umuhungu. Mu gihe Ali Bongo waje ari perezida wa Gabon atari mu baregwa, umugore we Sylvia Bongo n'umuhungu we w'imfura Noureddine Bongo n'abandi bantu 11 babegereye bahoze mu myanya ikomeye mu butegetsi batangiye kuburanishwa ku byaha 12 guhera kuri uyu wa mbere. Cyakora umuhungu n'umugore we wahoze ari umukuru w'igihugu wahirizwe ku butegetsi tariki ya 30 z'ukwa 2023 ntibitabiriye iburanisha. Iri tsinda ryiswe Young Team ry'abayobozi bakiri bato riregwa kuba ryarigaruriye ingufu z'ubutunzi n'umutungo mu ngoro ya perezida nk'uko radio mpuzamahanga y'Abafaransa yabitangaje. Noureddine Bongo na Sylvia Bongo barakurikirana urubanza bari London mu Bwongereza bahungiye nyuma y'uko perezida Brice Clotaire Oligui yemeye kubarika bakava mu gihugu, ariko nabo bakemera ko batazongera kugira ijambo muri politike y'igihugu. Nyamara kuva bagenda ba Bongo bahisemo ukundi kuko basigaye bumvikana bibasira ubutegetsi bushya bwa Gabon. Ububirigi bwo bwatakambiye abagera ku 150 bafite imyaka 17 ngo binjire mu gisirikare. Minisitiri w'ingabo z'Ububirigi Theo Franken yatangaje ko bohereje amabaruwa 149 ku bana b'imyaka 17 bose batuye muri iki gihugu, abashishikariza kumara umwaka mu gisirikare n'abakorera bushake nyuma yo kuzuza imyaka 18. Ubwo yajyaga kuri uyu mwanya mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, Minisitiri w'ingabo nibwo yatangiye kugaragaza iby'iki gitekerezo, avuga ko ari uburyo bwo guhangana n'ibura ry'abakozi no kongerera imbaraga ingabo z'igihugu. Mu kwa 10 uyu mwaka nibwo inteko ishinga amategeko y'Ububirigi yemeje itegeko ryemerera ko aya mabaruwa yohererezwa aba bana buri wese ku giti cye. Nubwo uyu mushinga ari ubwitange, arabavuga ko ugamije gusubizaho itegeko ry'uko buri muntu wese agomba kunyura mu gisirikare mu Bubirigi. Cyakora Minisitiri Franken yabihakanye, avuga ko igisirikare kidafite ubushobozi bwo kubikora bijyanye n'amafaranga bisaba. Abayobozi bakuru babiri ba BBC beguye kubera kubeshyera Perezida Donald Trump. Umuyobozi mukuru wa BBC Tim Davie n'umuyobozi ushinzwe serivisi y'amakuru Deborah Tanes beguye ku mirimo yabo nyuma y'igitutu cyatewe n'amakosa yo guhindura amagambo yavuzwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump muri filime mbarankuru yatambutse kuri televiziyo. Iyi filime mbarankuru yari ijyanye n'amagambo Trump yavuze ku itariki ya 6 z'ukwa mbere kwa 2021 ku munsi abari bamushyigikiye bigaragambije bakangiza ibintu byinshi mu nyubako ikoreramo inteko ishinga amategeko. Byaje kugaragara ko mu gukora iyi filime BBC yateranyije uduce dutandukanye tw'imbwirwaruhame ya Trump yatanze kuri uwo munsi hagamijwe kugaragaza ko yashishikarije abamushyigikiye
bashakiye kwigaragambiriza mu nteko ishinga amategeko. Amagambo yakuwe mu kiganiro yari arimo aho Trump yasabaga abayoboke be kugaragaza ibitekerezo byabo mu mahoro, bituma bamwe bamushinja ko yateje imvururu. Mu ijoro ry'ejo ku cyumweru nibwo Tim Davie yatangaje ko yeguye ku nshingano zo kuyobora BBC. Davie yavuze ko yahisemo kwirengera amakosa yakozwe, ashimangira ko kwegura ari umwanzuro yifatiye. Undi weguye ni Deborah Tanes, umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'amakuru ya BBC. Nyuma yo kwegura kw'aba bombi, Perezida Trump abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social yavuze ko Tim Davie n'ubuyobozi bwe atari abanyakuri, ndetse ashinja BBC kuvangura amatora y'umukuru w'igihugu. Davie na Deborah beguye nyuma y'amasaha make. Umuvugizi wa White House Caroline Leavitt ashinje BBC gutangaza amakuru y'ibinyoma ku bushake kuri Perezida Trump. Muri Espanye ho abantu 5 batawe muri yombi bazira kugurisha umwana. Polisi yo muri Espanye yataye muri yombi abantu 5 barimo ababyeyi b'umukobwa w'imyaka 14 bashinjwa kumugurisha ku bihumbi 5 by'amayero amacupa 5 ya whisky n'ibiribwa bitandukanye. Byabereye mu ntara ya Navarre mu majyaruguru ya Espanye. Umugabo n'umugore wo muri Catalonia bagaragaje ko baguze uwo mukobwa bashaka ko ashyingirwa n'umuhungu wabo. Uwo mukobwa nyuma yaje kubonwa n'inzego z'umutekano. Polisi yagize iti yashyizwe mu kigo gifasha mu kumurindira umutekano aho ari kwitabwaho anahabwa ubufasha bwihariye. Byatangajwe ko uyu mukobwa yaratakijya ku ishuri. Abamuguze umuhungu bashakaga ko ashyingiranwa nawe ndetse n'ababyeyi be bose batawe muri yombi bashinjwa icyaha cyo gucuruza abantu no gushyingira ku gahato. OTAN yo yateguye ingabo 800 zo guhangana n'Uburusiya. Umuyobozi w'ishami rihuza ibikorwa bya gisirikare imbere mu Budage no mu mahanga, Lieutenant General Alexander Salfranca, yatangaje ko Berlin yiteguye kohereza ingabo 800 za OTAN ku mupaka w'Uburusiya mu gihe intambara hagati y'iki gihugu n'Uburayi yarota. Uyu mushinga wo kohereza ingabo watangajwe mu mwaka ushize. Ni gahunda y'Ubudage yo gutegura intambara, ikaba ari inyandiko igizwe na page 1000. Iyo nyandiko igena uburyo iki gihugu kizafatanya n'ibindi bigize umuryango wa OTAN mu kohereza ingabo nyinshi hamwe n'ibikoresho byinshi barwanya Uburusiya, kandi ibyo bigakorwa bitarenze iminsi 180 intambara itangiye. Ingingo ya 5 y'amasezerano y'umuryango wa OTAN ivuga ko niba kimwe mu bihugu bigize umuryango kigabwaho igitero, ibindi bihugu byose bigize bigomba gufasha icyo gihugu mu buryo bwose bushoboka. Ubwo yari mu nama ngaruka mwaka y'igisirikare cy'Ubudage i Berlin ku itariki ya 7 z'uku kwezi, General Salfranca yavuze ko umushinga ushobora gushyirwa mu bikorwa vuba aha, ahamya ko nubwo Uburusiya buri mu ntambara na Ukraine, Moscow gifite igisirikare gikomeye ndetse gishobora kugaba ibitero byoroheje ku bihugu bigize OTAN. Chancellor y'Ubudage Friedrich Merz yashimangiye ko amahitamo ya diplomasi mu gukemura intambara muri Ukraine atakunze, yemeza ko Ubudage buzakomeza gutanga intwaro z'ibikoresho bya gisirikare kuri Ukraine. Uburusiya bwakomeje kugaragaza ko nta migambi bufite yo kugaba ibitero ku bihugu bigize OTAN, kandi bwavuze ko ibyatangajwe n'Ubudage ko Moscow yateguye urugamba byari ibinyoma nk'urwitwazo rwo kongera ingengo y'imari ikoreshwa mu gisirikare. Mu kwezi gushize ikinyamakuru cyo muri Amerika Politico cyanditse ko imishinga yo kongera ingabo mu Budage izatwara miliyari 377 z'amayero. Dukomereza amakuru kuri USAID yashinjwe uruhare mu guhirika ubutegetsi bwa Bangladesh. Mahbub Hassan wahoze ari minisitiri muri Bangladesh yavuze ko imvururu zabaye mu 2024 zatumye minisitiri w'intebe Sheikh Hasina ava ku butegetsi, zatewe inkunga n'ikigo cya Leta Zunze za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID n'umuryango wa Hillary Clinton. Mahbub Hassan yavuze ko ibikorwa bimwe na bimwe by'iyi miryango itari ya leta cyane cyane yo muri Leta Zunze za Amerika byagize uruhare mu guteza imyigaragambyo mu gihugu cyabo. Ati navuga ko nka USAID cyangwa International Republican Institute, iyi miryango yamaze igihe ikora ibikorwa birwanya guverinoma yacu kuva mu 2018. Atangaje ibi nyuma y'igihe kirenga umwaka Sheikh Hasina akuwe ku butegetsi. Mu kwa munani ku mwaka wa 2024 imyigaragambyo y'abanyeshuri basabaga impinduka mu itangwa ry'akazi muri leta yahindutse urugomo rwasakaye mu gihugu hose. Guverinoma y'inzibacyuho y'agateganyo yatangajwe imyigaragambyo yiciyemo abantu barenga 700. Hasina wari umaze imyaka 15 ategeka Bangladesh nk'umuyobozi w'ishyaka rya Awami League yahunze igihugu ubwo abigaragambyaga bateraga urugo rwe. Mahmoud Yunus wegukanye igihembo cy'amahoro cya Nobel yahise aba umuyobozi wa guverinoma y'inzibacyuho ya Bangladesh. Ibyo bikorwa by'imyigaragambyo ariko ngo ntibyatewe n'uburakari bw'abanyeshuri gusa, ahubwo byari bishyigikiwe n'ibihugu byabo mu burengerazuba bw'isi. USAID ngo yatanze inkunga zabarirwa mu miliyoni y'amadolari kugira ngo ishyigikire abigaragambya. Kuva Yunus yaba umuyobozi w'inzibacyuho, Bangladesh yatangiye guhindura imiyoborere, iva ku bushuti n'Ubuhinde yongera kwihuza na Pakistan mu rwego rwo kongera kubaka umubano wari warangiritse mu 1971 ubwo Bangladesh yabonaga ubwigenge bwayo yigobotoye Pakistan. Uwari perezida wa Korea yarizwe ibyaha bishya birimo gufasha umwanzi. Ibiro ntaramakuru ya NAP byatangaje ko ari perezida wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol yarizwe ibirego by'inyongera byo gukoresha n'ububasha bwa perezida ndetse no gufasha igihugu cy'umwanzi. Itsinda ry'abanyamategeko ridasanzwe ryakoze iperereza ku iteka rya Yoon rishyiraho ibihe bidasanzwe mu gihugu ryamaze igihe gito muri Korea y'Epfo mu kwa 12 k'umwaka ushize. Iri tsinda ryashinje Yoon gufasha umwanzi binyuze mu kohereza indege z'ubutasi i Pyongyang mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize mu rwego rwo gushaka gushoza amakimbirane no guhishingira umugambi we wo gushyiraho amategeko ya gisirikare cyangwa gushyira igihugu mu bihe bidasanzwe. Iri tsinda kandi ryashinje umuyobozi wakuwe ku butegetsi kuba yarakoresheje nawe ububasha bwe kuri iki cyemezo.
Ibiro n'amakuru Reuters byatangaje ko ibi umuvugizi w'ubushinjacyaha bitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru avuga ko Yoon Sek-yeol yagerageje guteza amakimbirane ya gisirikare hagati ya Korea zombi kugira ngo atangaze ibihe bidasanzwe mu gihugu. Yoon yakuwe ku butegetsi n'urukiko rurinda itegeko nshinga mu kwa 4 kwa 2025 kandi asanzwe akurikiranyweho ibindi byaha birimo kwigomeka n'ibindi bifitanye isano no gushyira igihugu mu bihe bidasanzwe byamaze akanya gato. Aramutse hamwe n'ibi byaha ashobora gukatirwa igihano cy'urupfu. Bakunzi wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru yahoze ari perezida wa Korea y'Epfo warizwe ibyaha bishya niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwari mudukurikiye, bararikire komeza korera ibiganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics, ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN89 ST ku nzu ya 9 muri etaje ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusho kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha, tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri, ndetse twaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa, ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Haha ibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi maze wiyubakire u Rwanda.